حي على الصلاة
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا يرحمني ويرحمكم الله فإن tasfiyat as-sufuf min tamami shalah. Lurus dan rapatkan saf, isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد
Ustaz Habib, ada Ustaz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Karim Subki. Bapak Kiai Haji Karim Subki. Alhamdulillah beliau akan memberikan tausiah sekitar kematian untuk kita semua. Ucapkan terima kasih Pak Kiai telah hadir. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membaca surah Yasin khusus untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman. Pahalanya kita hadiahkan untuk beliau untuk memimpin surah Yasin. Ustadz Imam tadi mana? Ustadz. Ya, sini Ustadz. Mimpin Yasin Ustadz. Sebelum pembacaan surah Yasin, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk almarhum dan mewakili daripada ahli musibah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sarihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabil kiram. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khawalatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan khassah ila ruh abdikal faqir almarhum Haji Muhammad Yusuf Usman bin Usman wa usurihi wa furu'ihi wa habashihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca menghemat waktu supaya Isya kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al-qawlu 'ala
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم
وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وأن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وعلمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم بمعاملة أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم لا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم وليحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم ما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله وارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم نجنا مما نسينا وعلمنا اللهم شرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وزينا بزينة القرآن واجعلنا من أهل القرآن خاصة وكما جاء terima Allah Subhanahu wa taala menambahkan bayat Yasin. Jawabnya salah satunya apa yang kita niatkan untuk almarhum itu sampai. Kurang elok kalau ada orang mengatakan tidak sampai, tidak pasti sampai. Buktinya kalau orang bilang kita doa Allah itu sampai. Kita belum menguburkan itu, sudah kita doakan. Berbanyak baca kalau mengatakan sampai Yasin yang dapat sampai. Yang kedua, apa kita baca Yasin? Kalau orang yang baca Yasin pagi, yang punya dosa sampai sore. Kalau dia baca sore, kata Nabi berkata sampai sore. Jadi kalau dibaca dari Jumat ya Allah dosa setelah seminggu. Nah, Nabi katakan itu. Protokol tidak tahu nama hari ini. Yang tahu aku memang ini orang 60 tahun punya. Orang 60 tahun ada tahu. Pak Sobur tahu. Adinda Hambali tahu. Sabur nih orang besar ini. Saya masih ceramah-ceramah di Batu Rajo lah, pejabat gubernur lah, sekda segala macam. Amal ini pernah Kanwil Departemen Agama Provinsi loh, Provinsi Sumatera Selatan, ada. MTQ tahun-tahun 80 saya juri dia sekolah di Ponorogo. Hambali ikut musabaqah. Kebetulan saya juri. Hambali dia juga ikut musabaqah di Ponorogo. Jauh, bukan di Palembang, Ponorogo. Kedua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketiga yang saya hormati insan iman hamba Allah Jemaah Masjid Al-Munawwarah, calon-calon penghuni surga. Ibu-ibu di belakang itu calon-calon bidadari surga. Saya seminggu yang lalu dipanggil ke rumah almarhum ini karena kata anaknya ini ada simpanan ini, kok tidak banyak mati-mati ini. Saya baca surat Kahfi 110 ayat. Tunggu baik juga, dalam seminggu matinya. 110 ayat Pak Kahfi itu. Baca saja. Saya bacanya itu 14 jam. 110 ayat. Baca Yasin tadi saya lihat 10 menit. Barangkali kalau disuruh imam tadi lama kalau. Maka aku cepatkan. Begini Pak, saya datang ke sini takziah katanya malam ke-7. Atau bahasa kampung saya orang Sakatigo, nuju. Nah, kayak gini dulu makanan. Saya biasa ceramah di Kodam Pak. Jadi harus siap. Silakan kalau makan sambil lihat aku, jangan lihat piring gitu. Bintang filmnya pada hari di sini. Pak, Ibu, yang namanya hari kata Nabi Isa, ada bocoran dari Nabi Isa. Nama hari ini di dunia ini cuma 3 hari. 1 hari ini, 2 hari esok, 3 kemarin. Kemarin, hari ini, hari esok. Itu kata Nabi Isa. Itu ditulis oleh Hasan Basri juga. Di dalam bukunya Manaqib Hasan Basri. Ya, waktu di dunia ini cuma 3 hari. Terutama yang bawa piring 3 hari juga waktunya. 1 kemarin, 2 hari ini, 3 esok. Kemarin itu amsi. Hari ini yom, esok gadan. Jadi ada yesterday, today and tomorrow. Yesterday, today and tomorrow. Amsi, al-yom, gadan. Istiqbal. Fi'il madhi itu fi'il yang telah lalu. Fi'il mudhari itu ya'malu alal hadir wal istiqbal. Wal mustaqbal. Itu ilmu sorob. Saudara sekalian, yang namanya mati itu bukan karena tua. Yang namanya mati, kata Nabi ya, bukan karena sakit. Yang namanya mati bukan karena miskin. Yang namanya mati bukan karena pensiun. Yang namanya mati itu karena memang sudah waktunya. Di dalam surah Al-Munafikun baca yang terakhir, kalau sudah ada datang waktunya, bahasa kita ajal ya, ajal, datang waktunya, opted, on time, precisely, punctually, immediately, exactly, sama artinya. Bahasa Arabnya dhabton, halan. Saya 5 tahun mengasih kuliah bahasa Arab di IAIN. Kalau kau keluar dari IAIN tidak ketemu aku. Aku mau ngajar di IAIN itu tahun 79 sampai 85. Saudaraku sekalian, almarhum Dr. Andes Haji Yusuf Usman bin Usman. Bukan mati. Datang waktunya di dunia ini sesuai dengan perjanjian. Waktu semua kita dalam alam perut gitu. Minta berapa umur, semua kita sudah minta. Kemudian istilahnya mau berapa tahun artinya hidup di dunia sudah minta. Jadi datang ajalnya Pak Yusuf. Jadi tidak la yu'akhir wa la yuqaddam. Itu yang paling hebat dalam Islam, tepat waktu. Opted. Biasanya kita galak ngulur waktu, termasuk ceramah-ceramah ini galak ngulur waktu. Protokol ini galak ngulur waktu. Banyak-banyak ajinomoto. Waktu itu banyak yang mengabaikan. Tapi dalam Islam yang tepat waktu, sholat. Buka puasa, tepat waktu. Dum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ketik lagi yang joget-joget Pak. Di Mekah ditanyakan orang, siapa raja di dunia ini, presiden di dunia ini yang dapat mengumpulkan orang dalam tepat waktu. Semuanya tidak bisa jawab. Bisa satu mengumpulkan orang banyak tepat waktu. Orang Islam, azan, Allahu Akbar, berhenti semua orang tawaf. Berhenti semua orang main gab, semuanya berbuka, datang waktunya. Semuanya salat. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak,
kelebihan umat Islam termasuk almarhum Dr. Andes Yusuf Usman, Muhammad Yusuf Usman. Saya dengar dosen bahasa Inggris di Unsri. Dengar umurnya lebih kurang 88 tahun. Itu mantan rektor Jemaah Saya Ngajian Profesor Dr. Mahmud Hashim itu 84 tahun. Jadi tua almarhum ini lagi daripada itu. Beliau itu tidak mati Pak, cuman dipindahkan alam. Maka bahasa Arabnya disebut apa itu? Yamshi ala qaidil hayat. Pindah alam. Bahasa Inggrisnya bukan dead, tapi passing away. Belajar bahasa Inggris. Passing away. Kalau dead itu kasar Pak, mati. Kalau passing away bukan mati, hidup. Cuman dipindahkan dari alam dunia ke alam barzah. Barzah itu artinya batas. Barzakhun la yabghiyan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alam barzah itu alam batas. Artinya batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di laut itu ada barzah. Batas antara air asin dan air tawar. Jadi Pak Yusuf ini bukan mati tapi meninggal dunia. Maka di mana-mana ditulis telah meninggal dunia. Ketua RT umpama ketua RT sini. Telah meninggal dunia Abdul Karim Subki. Bukan telah mati. Pernah enggak kamu bacain? Enggak Pak, salah kita mati. Dah. Al-Baqarah itu ayat 1 2 wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jadi Pak Yusuf bukan mati, dipindahkan alam oleh Allah sesuai dengan perjanjian beliau dengan Allah. Kalau sudah di alam barzah itu, kelebihan orang Islam ada 2. Satu, orang Islam ini kelebihannya didoakan oleh orang seluruh dunia. Tiap hari seluruh dunia mendoakan Anda yang duduk di sini. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Pahami itu doa itu. Jangan imam tidak tahu arti. Saya ngaji terus di dosen-dosen Unsri itu Pak. Saya diamnya di kompleks sana. Jadi mereka tanya, bisa tanya. Jadi kelebihan orang Islam itu 2. Satu, didoakan orang seluruh dunia. Tiap Jumat khotib wajib berdoa yang berbunyi Allahumma ghfir lil mu'minin awal. Tidak sah khutbah itu kalau tidak ada doa itu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, Anda yang duduk di sini, kalau mati itu sudah bersih. Berarti sudah diampuni segala dosa. Dari mana tahu Karim ini? Ya dari Allah. Bocoran dari Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa orang mati? Nah, kelebihan Islam yang kedua. Diampuni segala dosa. Karena hidupnya mulai balik, diampuni dosa itu 3. 1 dosa harian, 2 dosa mingguan, 3 dosa tahunan. Diampuni dosa. Dosa hariannya sholat 5 waktu. Diampuni dosa mingguan, sholat Jumat. Diampuni dosa tahunan, puasa Ramadan. Datang waktunya disebut meninggal dunia. Jadi kelebihan yang kedua umat Islam itu kalau mati sudah bersih. Masuk surga kamu galau-galau di sini Pak. Tidak percaya tunggu be. Walaupun galak main gap, galak berjudi sekali-sekali. Masuk surga itu kelebihan orang Islam. Buktinya ada kalau meninggal itu bersih dari segala dosa. Bukti kan? Atau survei membuktikan. Kalau dia meninggalkan, dia tidak banyak mandi lagi. Karena dia bersih, dimandikan orang yang masih hidup. Bukti yang kedua, dia diampuni dosa sudah bersih. Sudah dimandikan karena dia tidak bisa mandi lagi. Dan yang paling enak ngurusi orang, mandikan orang mati. Tidak banyak komentar deh. Hoi, tidak banyak komentar. Nah, bersih. Turun ayat itu Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Allah kalau Pak Yusuf meninggal, Yusuf, kau sudah datang waktunya, silakan kau pindah ke alam barzah, kemudian kau istilahnya nanti akan bersama orang-orang yang saleh. Ilmu fikih mengajarkan kalau kita tidak mati tapi hidup kan, hanya hidupnya di alam lain, di alam barzah. Ibarat dalam hadis itu, orang mati itu dalam sebuah kaca, Pak. Dia melihat orang-orang tapi tidak bisa ngomong lagi.
Dia melihat orang-orang. Nah saya ceramah ini mendengar Pak Yusuf. Kamu duduk baca Yasin ini mendengar Pak Yusuf. Tapi dia tidak bisa jawab lagi. Tidak bisa ngomong lagi. Kata ahli fikih, kalau orang-orang yang ngantarnya itu balik, datang dua malaikat. Irja'a malaikatain. Satu Profesor Doktor Munkar, dua Profesor Doktor Nakir. S3-nya di UI. Hati-hati. Malaikat itu Pak ada SOP. Ada SOP juga. Bukan Anda sebagai pegawai saja ada SOP. Malaikat juga ada SOP nanya itu. Pertanyaan bocoran Nabi di alam barzah, alam kubur itu cuma 3. 1 merobbuka, 2 mendabiuka, 3 madza kitabuk. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa peganganmu dalam hidup? Apa berjanji? Apa perukunan? Cuma 3 Pak. Pertanyaan dalam azam kubur itu. Banyaknya nanti sana di alam mahsyar. Terutama pejabat paling banyak pertanyaannya. Yang sering keluar negeri paling banyak pertanyaan. Itu di sana. Kata Nabi, sebab aku belum pernah jalan-jalan ke padang mahsyar itu. Jadi dalam alam kubur itu cuma 3 pertanyaan. Marobuka, mennabiuka, mata kitabuk. Saya pernah ditanya oleh Pak Mahaldi mantan Sekda. Waktu itu gubernurnya Sayyidina Sagiman, kemudian diganti oleh Ramli Hasan Basri. Saya setiap minggu sekali ceramah di situ. Amal ini masih dinas di Kanwil. Belum jadi Kanwil. Dia tanya, Pak Karim, kata Sekda, tadi kok pertanyaan 3 dalam kubur itu bahasa Arab. Aku tidak baca katanya bahasa Arab. Sebab aku orang Resuan. Resuan itu orang Komring. Gaji Roni sesehan mau ongkar. Bagaimana aku jawab, katanya kalau aku mati, aku tidak baca bahasa Arab. Saya bilang, aku juga belum pernah Pak ditanya itu. Cuman kata Nabi, bisa atau tidak bisa menjawab 3 pertanyaan di alam barzah itu, bukan tergantung bahasa, tapi tergantung amal soleh kita. Baca dalam surat Tur kan, kullu mri'in bima kasabaruhin. Tahu artinya? Apa kira-kira? Hah? Kullu mri'in bima kasabaruhin. Jadi setiap kita ini di sana Pak tergantung dengan amal kita inilah. Bukan dia jenderal, bukan dia profesor, tapi tergantung amal kullu mri'in bima kasabaruhin. Jadi saya bilang Pak, jawaban di kubur itu tidak tergantung bahasa, tidak tergantung istilahnya yang lainnya, tergantung kepada amal soleh kita. Jadi kalau amal kita soleh, walaupun orang komring lebih fasih daripada malaikat yang nanya tadi jawabnya. Kata Nabi. Nah itu kelebihan orang Islam. Kalau sudah dijawab 3 pertanyaan, ini Pak Yusuf sudah jawab itu, maka kata malaikat munkar itu, albis libasal harir minal jannah. Dikatakannya kepada kawannya malaikat, ganti baju putihnya ini dengan sutra dari surga. Kemudian badil firasah. Kau ganti ini yang becek, ini tanah becek, ini dengan firas minal jannah. Dari kasur dari surga. Maka kita galak berdoa. Ija'al qabrahu raudatan min riyadil. Ngerti tidak kamu doain? Jadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Nabi belum masuk surga Pak sekarang. Masih di taman surga. Jadi Pak Yusuf sekarang sudah di taman surga. Belum masuk surga. Kasurnya bagus daripada di sini. Kasur sini tidak bergerak-gerak dia waktu sakit. Nah, teguling be. Di situ sudah pakai kasur surga. Tidak percaya? Tanya be. Itu kelebihan orang Islam. Apa? 1 didoakan oleh seluruh dunia. 2 kalau mati itu sudah bersih. Saya sampaikan 49 ayat surat Tur Pak. Malam ini kalau Isya jam 7 selesai. Untuk yang duduk di sini. 1, watur kata Allah. Ini sumpah-sumpah Allah 28 ayat tentang kiamat itu pasti ada. Surga itu pasti ada. Al-jannatul haq, an-narul haq. Surga itu pasti ada. Neraka itu pasti ada. Allah itu haq. Muhammadun haq. Al-haqu huwal haq. Gitu kan? Kiamat itu pasti ada.
Oh Tur, demi bukit Tur. Ini Allah cerita kepada Muhammad tentang Musa. Proses Musa diangkat Nabi oleh Allah di bukit Tur. Kemudian wa kitabim mastur. Ayat yang kedua, dan kitab yang terbuka yang kamu baca setiap hari, Al-Quran. Fi raqqim mansyur, di dalam lembaran terbuka. Wal baitil ma'mur. Ada Ka'bah itu dua, Pak. Kalau tidak tahu, Ka'bah itu ada dua. Satu Ka'bah di bumi, ialah di Mekah itu tempat orang tawaf. Dua Ka'bah di atas. Tarik dari Ka'bah di Mekah itu benang ke atas sampai ke langit ketujuh. Aku belum jalan-jalan situ. Di situ ada Baitul Ma'mur, Ka'bah tempat malaikat tawaf. Setiap hari kata Nabi Muhammad, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur itu 78.000 malaikat. Setiap hari. Sudah tawaf 78.000 malaikat itu, besok ada lagi gantian dengan malaikat lain. Itu gambaran banyaknya malaikat. Setiap hari 78.000 tawaf di Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur, wasaqfil marfu', dan demi langit ini angkat tinggi. Yang bighairi amadin, tidak ada tiang, tapi dia tidak ada kesafan, tidak ada pecah bercerai-cerai, ya. Wasaqfil marfu'. Kemudian wal bahril masjur, dan demi laut, itu ada udara, ada darat, ada laut ini, dunia ini. Wal bahril masjur, dan demi laut yang tanah di laut itu mengandung api. Saya belum pernah cek itu, barangkali orang agronomi nanti yang pelajari itu. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu pasti ada, baik di kubur maupun di sirat maupun di neraka, itu ada. Malah mundafi', tidak ada satu tentara pun, jenderal pun, apalagi Trump, tidak baca menghalang itu. Coba kata Allah nanti, sabar aku perlihatkan. Yauma tasirus sama'u marra. Nanti aku perjalankan kata Allah, langit itu berjalan dengan sekencang-kencangnya. Kemudian watamurul jibal, watasirul jibal sayra. 5, 6, 7 itu ayat 7. Nanti gunung-gunung yang kita lihat, ada gunung Merapi, ada gunung Tangkuban Perahu. Itu semua gunung-gunung nanti diperjalankan oleh Allah. Nanti kalau gunung itu diperjalankan kata Allah, haba'an mansura. Jadi bumi ini datar, Pak, datar. Tidak ada naik ke pagar alam, tidak turun ke semendu darat situ. Kemudian kata Allah, fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka nian kata Allah, wahai Muhammad, orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Siapa itu yang celaka? Fir'aun, Haman, Qarun, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Baca itu tahrim terakhir. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanat tahta 'abdayn min 'ibadina salihain. Itu apa kan? Jadi celaka kalau di sini tidak percaya di hari akhirat. Wa yauma idzin kasihan kata Allah. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Orang yang hidup di dunia ini berleha-leha saja, bermasjid tidak masjid, berpuasa tidak puasa. Itu yang celaka. Nanti kata Allah lihatkan, hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kamu waktu di dunia tidak percaya kepada itu. Insyaallah kata situ. Masalah itu dia terus. Isbiru aw la tasbiru, sabar atau tidak sabar, sawa'un 'alaikum, sama baik. Kau masuk neraka, segan, sabar atau tidak sabar, kita mati sama kuntum ta'malun. Sehingga kau masuk neraka itu bukan aku kejam kata Allah, itu perbuatan beliau. Aku tidak bertindak kejam kata Allah, semuanya milik aku. Kenapa kau masuk situ?
waqahum adzabal jahim, dan kamu semua ini diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih. Nah, ada lagi di bawahnya itu. Muttaqi'ina ala sururin masfufah. Nanti kamu ini di sana duduk di depan-depan. Kalau di sini di rumah kamu tuh ada buaya-buaya di depan. Berayun-ayunan. Yang muttaqifina ala sururin masfufah. Nanti di surga itu kamu duduk bertelekan berhadapan-hadapan. Kemudian istilahnya wazawwajnahum bihaurin ain. Kamu nanti didampingkan, bahkan kalau dalam bahasa Indonesia dikawinkan di surga itu. Walaupun sudah kawin di dunia, dikawinkan lagi di situ. Bihaurin ain, dengan bidadari yang bermata jali. Itu bahasa Indonesia sih. Saya ditanya oleh Kiai, jawabnya tidak benar. Saya juga tanya Anda, pasti tidak benar jawabannya. Saya tanya, apa Allahu Akbar? Apa artinya? Itu bukan arti terjemah. Oh iya, bro. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan arti. Itu terjemah. Belajar terus. Saya 14 tahun belajar bahasa Arab. Masuk belajar malam obati, mandi, mantik. Ya Allah Akbar itu artinya semuanya kecil. Tidak ada presiden, tidak ada raja. Kalau Allah Akbar berarti berpisah dengan semuanya. Sudah habis pada Allah Akbar. Jadi kata Allah, kamu semua di sana dikawinkan dengan bidadari bermata jeli. Terakhir dari ceramah ini, kita yang masih hidup ini disuruh apa? 1, banyak-banyak bertasbih, 2, bersabar, 3, bermalam. Dalilnya gini, pasbir, ditujukan kepada Muhammad, tentunya ditujukan pada kita semua. Dalam hidup ini baik dikatakan bermain maupun dikatakan saku, pasbir. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah karena Allah. Sabar karena Allah itu seperti apa? Seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasabrun jamil, kata Yakub, pasabrun jamil. Waktu dia dilapori oleh anak-anaknya bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Kata bapaknya Yakub, pasabrun jamil, anakku, sabar itu cantik, dan sabar itulah pakaian kami para nabi. Itu kan drama kamu mengatakan adikmu dimakan serigala. Wasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi kamu yang duduk semua termasuk aku, fasbir bihukmi rabbik, kata Allah. Bersabarlah kalian semua termasuk aku, keputusan nanti Allah nanti. Sekarang belum ada keputusan. Putusan hakim-hakim di dunia ini terabai semua. Pada kita yang masih hidup, fasbir bihukmi rabbik. Hendaklah bersabar kamu semua terhadap keputusan Tuhan nanti. Kemudian fa innaka bi a'yunina, kata Allah. Engkau wahai Muhammad dan kita semua ini selalu dalam awasan Allah. Sudah, ngebang lagi. Selesai ini. Yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Banyak-banyak bertasbih seraya memuji, apa itu? Subhanallah walhamdulillah hina taqum, tatkala kamu berdiri sembahyang itu. Di akhir, wa minal laili, malam bangun fasabbih. Wa minal laili fasabbih wa adbarun nujum. Teruslah bangun malam, dawamkan kata Kiai apa itu Zen Sukri, setiap jam 3 malam bangun, Pak. Sudah duduk dan mandi, sembahyang syukur wudu, sudah itu sembahyang taubat 2 rakaat, kemudian sembahyang tahajud 2 rakaat ke masjid subuh. Enggak usah tahajud berpuluh-puluh rakaat. Ngapain? Dawamkan tiap malam, bangun jam 3, sembahyang sunat syukur wudu, kemudian sembahyang sunat taubat, kemudian saya sunat tahajud ke masjid Al-Munawwarah. Dari kata-kata nawwara yunawwiru, tanwir.
Dalam Quran itu nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha, wa yadribullahu al-amthal lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim. Terakhir, semoga Pak Yusuf sekarang sudah berada di taman surga. Kedua, semoga dosa-dosanya Allah Maha Pengampun. Pastikan Allah Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, terulang-ulang. Cuman roh beliau itu termasuk kita kalau mati, roh itu ada dua permintaannya pada yang masih hidup. Satu, banyak-banyak bersedekah untuk aku, kata Pak Yusuf, sebab aku tidak bisa bersedekah lagi. Dua, banyak-banyak berdoa untuk aku, sebab aku tidak bisa berdoa. Jadi anak-anak Pak Yusuf banyak-banyak bersedekah untuk bapaknya. Jangan getah basah. Jangan getah basah. Sebab kalau anaknya bersedekah, itu kata Pak Yusuf, terima kasih nak, kau sudah mensedekahi aku. Sedekahmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terima kasih. Aku lu qauli hadza astaghfirullah. Mohon maaf lahir batin, pasti ada yang tidak setuju. Kalau tidak setuju, setujukan saja. Kalau tidak senangkan saja. Kepada saudaraku Pak Sabur, Adinda Bali dan kawan-kawannya, semoga sehat walafiat. Sehat walafiat untuk menyiapkan perbekalan di akhirat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Al-Munawwarah berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu waghfir lana warhamhu warhamna wa'afihi wa'afina wa'fu anhu wa'fu anna innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum acara ditutup, ada kata sambutan dari ahli musibah yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir selaku anak menantu daripada Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman. Kepada beliau kami persilakan. Masih ada waktu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan berikan Ustaz Kiai Dr. Haji Abdul Qadir, Ketua dan Pengurus Takmir Masjid Al-Munawwarah, Imam Masjid Al-Munawwarah, para sesepuh, para bapak ibu ada di jamaah Masjid Al-Munawwarah, serta kepada para hadirin sekalian. Bapak ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah malam ke-7 doa bersama untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Usman, yang mana almarhum telah berpulang ke rumah tua pada 10 Mei 2026 yang lalu. Pada kesempatan yang begini, perkenalan kami, keluarga besar Haji Muhammad Yusuf Usman, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian dengan sesuatu yang tidak ternilai selama prosesi pemakaman hingga acara doa dan juga tahlilan untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman, yaitu kepada Ketua dan Takmir Masjid Al-Munawwarah, Imam Masjid Al-Munawwarah, para sesepuh, para jamaah Masjid Al-Munawwarah, serta kepada para tetangga atau pemurid dan rekan-rekan kenalan almarhum dan rekan-rekan dari keluarga almarhum maupun kepada pihak lain yang barangkali turut membantu. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Kiai Dr. Abdul Qadir Sufi yang telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang terus mengalir kami lakukan kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman, baik dari keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman maupun dari garis keluarga Ibu Haji Mas Inut, istri almarhum, serta keluarga besar serta keluarga besan almarhum Haji Muhammad Yusuf Usman. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
sedikit menoleh ke belakang, keluarga Bapak Haji Yusuf Usman pindah tempat tinggal ke Kenter pada tahun 1980 setelah musibah kebakaran besar terjadi di kampung 24 Ilir Palembang hingga sekarang ini. Artinya almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman dan keluarga telah menjalani kehidupan di Kenter Barbe ini selama kurang lebih 46 tahun. Sebuah perjalanan hidup yang dibilang cukup panjang, Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan tersebut, almarhum ikut merintis berdirinya dan bergabung sebagai jamaah Masjid Al-Munawwarah Kenter Barbe. Di tengah kesibukan almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Usman sebagai dosen di Universitas Sriwijaya dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya, tercatat almarhum sempat menjadi pengurus takmir Masjid Al-Munawwarah, bahkan pernah dipercaya menjadi ketua takmir masjid. Sebagai seorang anaknya, almarhum juga menyempatkan berkunjung ke beberapa daerah seperti ke Bali, ke Yogyakarta, dan seringkali ke Jakarta untuk mengunjungi anaknya, dan juga membangun silaturahim dengan keluarga, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, termasuk ke para besan almarhum. Sehingga almarhum ini patut dicontoh keteladannya yang selalu membangun hubungan baik dengan siapapun. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana selama dalam pergaulan, berinteraksi, beraktivitas, kadang ada ucapan, tandaan, sikap dan perilaku almarhum yang sekiranya kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Munawwarah, para tetangga, rekan-rekan maupun kenalan almarhum, para murid pihak lain yang dikenal, serta juga di antara anggota keluarga besar almarhum, dimanapun dan kapanpun, mohon kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan bila mana dalam rangkaian acara pemakaman hingga acara doa pada malam hari ini ada ucapan, sikap, serta sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, para jamaah dan hadirin sekalian, mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Adapun minuman, makanan yang disediakan selama 7 malam ini kami niatkan sebagai sedekah atas nama almarhum Haji Muhammad Yusuf Usman. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita langsung sholat sunnah qobliyah. Tidak ada azan, nanti langsung qomat. Terima kasih.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا يرحمني ويرحمكم الله فإن تسلية الصفوف من تمام الصلاة lurus dan dapatkan safif di safif paling depan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري. واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu rahimakumullah, lupa tadi mengingatkan bahwa kita mendapatkan undangan